she asks me why. I always smile when I feel like I'm gonna cry. She asks me why. Over the cliff and phantom sands, she's always offering me her hand, and I hear her coming through the echoes, through the echoes, through the echoes, straight to me. Over and over, over and over, over and over again. She's always wondering what it would feel like to fly. I ask her why. She says everything that she sees shine is in the sky, up there shining. When your belly's rumbling down the phone, when you ask for bread and get a stone, when you feel like you're alone, listen for me coming through the echo, through the echo, through the straight to you. Listen for me coming through the echo, through the echo, through the echoes, straight to you. Oh, over and over, over and over, over and over again. Over and over, over and over, over and over again. Over and over, over and over, over and over again. Through the echoes, through the echoes, through the echoes, straight to you. Listen for me through the echoes, through the echoes, through the echoes, straight to you. I never told you I loved you. I never told you I loved you, and I looked into your acid eyes, into your acid eyes. I never told you I loved you. I never told you I loved you, and I looked into your acid eyes. You did the damage when you walked in the room. You started whistling my favorite tune. You did the damage, yeah, it's done from the start. It's like you swallowed my heart. It's like you swallowed my heart. I never told you I loved you. I never told you I loved you, and I looked into your acid eyes, into your acid eyes. I never told you I loved you.
never last. And now you're gone, away to Mexico. My mind is on. She's in my car while you're asking me to dance. I should have asked, I never asked. So baby now, I never told you I loved you. I never told you I loved you, and I looked into your acid eyes, into your acid eyes. I never told you I loved you. I never told you I loved you, and I looked into your acid eyes. Shadows may be shaking in the hollow hour as my memories were melting in the sun. Yeah, the memories are melting on the broken flowers, and the cicadas sang the chorus like they were singing for us. Those shadows left me shaking in the hollow hour as my memories were melting in the sun. Yeah, the memories are melting on the broken flowers, and the cicadas sang the chorus. They sang on and on and on and on. Ooh, I never told you I loved you. I never told you I loved you, and I looked into your acid eyes, into your acid eyes. I never told you I loved you. I never told you I loved you, and I looked into your acid. Menua urte betetzeak kantuak proiektuak herriko agenda eguraldia kultura asmakizunak eta askoz gehiago. Bergarapiko irratia. Kaixo lagunok, arratsalde on guztioi. Ongi etorri gaurko Bergarapiko irratsaiora. Hemen mikrofonetan Alex eta Ruben ari gara aurkezle lanetan, Euskara Batzordeko kideak. Gaur, apirilako 30, lehenengo mailako A taldeko ikala izango ditugu gurekin batera hemen zuzenean. Gogotsu datozela ikusi dugu. Gaurko irratsaioa polita eta entetegarria izango dela uste dugu. Beraz, belarria zabaldu eta adi egon. Bueno, hemen ditugu irratsaioko lehen partaideak. Nortzuk zarete? Kaixo, naiz. Kaixo, naiz. Eta zer kontatu behar diguzue? Asteleheneko eta osteguneko eguraldia kontatzera batez. Nahi duzunean, zuek entzuteko prest gaude. Bihar jani eguna da. Beaterkia prestatu. Euria gindu dugula. Etxi osteguna euria eta hotza egingo du. Orduan,
Denok aterkia prestatuko ditugu, eskerrik asko. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Prest ditugu urrengo partaideak. Nortzuk zarete? Kaixo, ni Daniela naiz. Kaixo, ni Andrea naiz. Kaixo, ni Raquel naiz. Eta zer ekarri diguzue? Osteguneko menua esatera gatoz. Aurrera, entzuleak zain dituzue. Lehenengo platera marrazki pudea. Bigarren platerra, txerri, solomo, tomate freskarekin. Postrea, fruta. Eskolako beste menua. Lehenengo platera marrazki pudea. Bigarren platerra, arrotz ensalada, tomate freskarekin. Postrea, fruta. Honegin guztioi. Lehengo mailako urrengo partaidak entzungo ditugu jarraian. Nortzuk zarete? Kaixo, ni Airi naiz. Kaixo, ni Maite naiz. Kaixo, ni Zinera naiz. Eta zer kontatzera zatozte? San Lazaro egoitzara egin genuen bizita kontatzera gatoz. Ostiralean, andereinoekin Salafare egoitzara joan ginen. Bertakoekin abeltzen eta margotzen ibili ginen. Nagusi batzuk gurekin hitz egin zuten. Margotzen gauden bitartean, zukua edan genuen. Dena bikain atera zen. Lasaitasuna eta poza sentitu genuen. Ze ondo egon ginen! Zein ondo pasatu zenuten. Entzun dugunez, eskolako ikasle gehiago joan dira San Lazaro egoitzara nagusiei bisita egitera. Urrengo partaidak gurekin hitz egiteko prest datoz. Nortzuk zarete? Kaixo, ni Alain naiz. Kaixo, ni Luka naiz. Eta zuen zer kontatzera etorri zarete? Bitxiste kontatzera gatoz. Ea gustatzen zaizkizuen. Nahi duzunean, mikrofonoa zuena da. Nola esaten da japonesez mokuak kendu. Yokito mokito. Nola esaten da japonesez komuneko papela. Yokito kakita. Ze onak, barru ugari egin dugu zuekin, eskerrik asko.
Urrengo islariak ere prest ditugu, eta hitz egiteko gogoz daudela dirudi. Nortzuk zarete? Kaixo, ni Naomi naiz. Kaixo, ni Amaiur naiz. Kaixo, ni Lara naiz. Eta zer ekarri diguzue? Zorion tartea aurkeztuko dugu. Aurrera ba! Maiatzak batetik maiatzak 8 gure eskolako ikasle hauek urtebetetxeak betetzen dituzte. Maiatzak batean Ander Garatek eta Martin Zebranek. Maiatzak 2an Malak Boutaerrek eta Zineia Bustamantek. Maiatzak 4an Joseba eta Nerea. Leonek maiatzak 6an Cristian Mendozak. Maiatzak 7an Joaquin Peslek eta Josef Mansourek. Oso ondo! Eskerrik asko eta zorionak guztioi. Zorionak, belarritik tiratzean zorionak damuzuak zuretzako. Gaur bezala opa dizugu urtetik urte. Urrengo esatariak prest daude. Nortzuk zarete? Kaixo, ni Dilan naiz. Kaixo, ni Gala naiz. Kaixo, ni Mario naiz. Eta zer ekarri diguzue? Ezetx asmatu tartea aurkeztuko dugu. Bakizuna irabazleak esango ditu. LH2ko Afnanek irabazi du Lehenengo, bigarren eta hirugarren mailetako asmakizuna. Erantzuna zuhaitza da. Lehenengo, bigarren eta hirugarren mailako entzat asmakizuna. Laugarren, bosgarren eta seigarren mailakoen asmakizunean. LH6dko Aiak irabazi du erantzuna. Kipula zen. Zorionak! Zorionak! Laugarren, bosgarren eta seigarren mailako entzat asmakizuna. Lehenengo, bigarren eta hirugarren mailako entzat asmakizuna. Esan berriz. Lehenengo, bigarren eta hirugarren mailako entzat asmakizuna. Arrainetan handiena. Jatun izugarrea. Bizkar gaina daukat. Ur eta izer iturria. Berri esango dut. Arrainetan handiena. Jatun izugarria. Bizkar gaina daukat.
ur eta ize iturria. Zer da? Laugarren, bosgarren eta seigarren mailakoetan asmakizuna. Gona luzea du, mila motza, urrutitik entzuten da. Haren kantu hotza, zer da, berriz esango dut. Gona luzea du, mila motza, urrutitik entzuten da. Haren kantu hotza, zer da? Eratuna zuzendaritzaren sarreran dagoen kutxan sartuko ditu. Datorren asteko saioan izango dugu irabazlearen izena. Eskerrik asko! Bukatzeko azken esatariak prez ditugu. Nortzuk zarete? Kaixo, ni Gala naiz. Kaixo, ni Zineta naiz. Kaixo, ni Amaiur naiz. Eta zuek zer kontatuko diguzue? Guk Agenda 30ko lotutako albistea emango dugu. Energia gehiegi kontsumitzen dugu. Gure eskola, institutua, ikastola eta udalarekin batera energia gutxiago kontsumitzeko kanpaina egiten ari da. Posterrak eta eskuorriak egin dira herrian jartzeko eta banatzeko. Her hand, and I hear her coming through the echoes, through the echoes, through the echoes. Bueno, lagunak, agur esateko ordua iritsi zaigu. Oso gustora aritu gara zuekin. Kanta polit honekin usten zaizkizuegu. Agur eta datoren astera arte. Ondo izan! She's always wondering what it would feel like to fly. I ask her why. She says everything that she sees shine is in the sky. Up there shining. When your belly's wrong, then down the phone. When you ask for bread.